potpuno ste lepo rekli to, ja to uvijek kažem, kad se toliko svi zabrinete za selo, dođite vi iz gradova, neka mladi ljudi idu lepo u grad, neka idu u Vršac, u Novi Sad i ovo, a dođite i malo da radite. Kvantitet, kvalitet i kontinuitet su načela koje treba zadovoljiti kako bi se približili standardima koje Evropska unija traži, rekao je danas Danilo Golubović u Crvenoj crkvi u razgovoru sa meštanima ovog mesta. Pored toga, državni sekretar Golubović rekao je da voli ovaj kraj, tako da mu je, kako je kazao, nije bilo teško da odgovori na sva pitanja voćara i da im objasni sve što ih zanima iz oblasti poljoprivrede. Upravo će voćar imati značajne benefite od IPARD-a i Fonda Evropske unije u podizanju svoje konkurentnosti. Drugo, objasnio sam im da ono što je Rusija u ovom momentu dala izuzetne mogućnosti treba da iskoriste na najbolji mogući način. Pre svega moraju da se organizuju, moraju da obezbede kontinuitet, kvalitet i ono što rusko tržište traži, a mi smo imali pre mesec dana sastanak sa zamjenikom poljoprivrede Rusije, gospodinom Levinom, koji nam objasnio na koji način možemo najbolje da plasiramo naše pre svega proizvode voćarstva i povrtarstva na tržište Rusije, pogotovo u situaciji kada je Rusija ušla određen, kažem, ekonomski sukob sa Evropskom unijom i sa Turskom. To nije lako i ono što su naši kolege iz Rusije rekao, one stojiće delimično i ispunile. Ovde su bili predstavnici velikih marketa u Rusiji da prosto edukuju naše proizvođače, prvo da moraju biti ujedinjeni i udruženi, jer rusko tržište je veliko i traži velike količine, ali traži kontinuitet u kvalitetu, ne samo u količinama. I drugo, da naši proizvođači prepoznaju potrebe ruskog tržišta i da u tom smeru svoju proizvodnju usmeravaju. S obzirom da je Golubović poreklom iz Banata, u razgovoru sa meštanima poručio je da će biti subjektivan ocenjujući rad poljoprivrednika iz ovog dela Vojvodine, ocenjujući da je veoma bitno to što ljudi brzo uče, znaju svoj posao, što će im na kraju pomoći da postignu standard i budu konkurentniji. Ono što je divna stvar za našu poljoprivredu jeste što je ovde natalitet, odnosno ostao deo Srbije očito na većem nivou i ovo što mi uvijek kažemo da bez dece i bez naših divnih dama selo nema i poljoprivrede, ovde su ozbiljno shvatili i mislim da Banat u tom delu prednjači u pogledu nataliteta kada je pitanje poljoprivreda. S druge strane, to su ljudi koji su dobronamerni, koji su dobre naravi i ćudi i koji vrlo brzo akceptiraju nova znanja i ono što će podići njihovu konkurentnost, a preko toga naravno i standard života u ruralnim sredinama. Čeka nas još veliki posao, ja sam se ovde potrudio da im objasnim koje su prednosti od našeg osnovnog i strateškog cilja ulaska u Evropsku uniju, pre svega korišćenju fondova, korišćenju sve ono što je konkurentnost, korišćenju bezbednosti hrane i nivoa proizvodnje koje će omogućiti da oni budu konkurentni sutra kada uđemo u Evropsku uniju, a s druge strane ukazao sam im na realnost situacije koja je sada oko smanjenja subvencija, pre svega u delu ratarstva, ali s druge strane povećanja subvencija za investicije koje su 3 puta veće, a to je ono jeste što Evropa najviše postiče, da vi kroz vašu podršku u investicije podižete vašu konkurentnost. Golubović je kazao da svi moraju biti svesni da pojedini segmenti kao što su mlekarstvo i svinjarstvo dobijaju premije ministarstva, što nije slučaj u Evropi. Mi moramo da znamo pojedini naši segmenti gde mi dajemo sada premije kao što je mlekarstvo, kao što je svinjarstvo. U Evropi ne postoje takve vrste subvencija, ali naravno postoje davanja za te sektore kroz investicije. Ne primaju se uvijek znanja na isti način u pojedinim regionima Srbije. Banat je takav koji vrlo realno sagledava sve mogućnosti i sve potrebe i zato nema, kažemo, uvijek zadovoljstvo dođemo ovde, jer nalazimo prvo na dobar prijem, a drugo na vrlo brzo akceptiranje budućih pravaca agrarne politike koje nas vode ka našem strateškom cilju, to je članstvo u Evropsku uniju. Posle posete u voćnjacima, Golubović je obišao hladnjače za voće i rekao da je došao sa namerom da posavetuje lokalne stanovnike, ali da je na kraju ipak on taj koji je dobio lekciju kako postići dobre rezultate u poljoprivredi.